Da gajing sokya halor gajing pelip ke boarding elektrik ke gejala ke belakta ke samla pulie kibran pedang gajing ele examen. Ha ka arpun retrik uyayong ke Federation of Kasi Jantian Garo People FKJGP hapo gajing alam presiden uba Welbert Rani. Kilalit ye kendo yung menteri ketenat penmi boarding gejala James PK Sangma banyak keran halor kene kamat. Secretary ke FKJGP uba Dondi Khongset ulong ba keseng kalapan pau ho menteri James PK Sangma bo uncim kia kam tam ke bedai bat gajing penlip boarding ba kam de ban kata gajing pulia jung kena skol. Nalor kan ye ulong ba ke FKJGP kalapan pau gajing persya alor gajing thung yu MK Chatri kumu director jong ke MEP DCL da ka bayat laj igi sangut ke he officer kasi ki bala i bah hakam. Uba Dondi Khongset ulong ba keseng ke persya jurru bantung kam kontrak da ki breu ke banabar ke jela. Bat keladawa bade ban penteri kam ke bahak thungkam da ka bailat gitrai jela bikin yo akam yo jam. Kinong yalam ke FKJGP kile thu ban kaliang menteri sarkar ulai ke jingkular bu ensesim kia bat ban kemi ibnia halor kini kimat jing dawa. Na kaliang jong minister ula pan pau jing e ba kalap kai ba pelong ya kanika moh ya ka department jong u ban le ka shading. Te na kaliang jong i su request u ba da ki penteri kam kana kini lo shading ru kam ne kata ya ki samla puli ke jongi ke bang pengkre ke exam fair hani ke jala ke jongi te ka ba arpan kade halor kanika appointment kabana kalian ke department kala thung yu wei u chetri kom director jong distribution kaba kat kom ke jingtip information bangi yo bangi kalong ba ula supersede ya ki senior officer khasi officer jongi kom ba sangut e tingla katang lawan kundu minister bana kalian jong uru ula wong to won sapet khat ke e bodi bonne te ka balai ni kran phang ke nika kata ka annual maintenance operational maintenance jong ni substation tingi kili bro kata ya kini substation la maintenance si da kalian ka department hari menta pat na kalian jong department so kendit ba kimut ban outsource no sabar syakti PSU sabar Tika jeng concern ke jengi jeng slide ke jengi kalau ba kanja yu itu kita menta ne ki nongtrai menta ke pardo personal ke jengi ki bujule e kenika operation and maintenance sampai substation. Dan kalian jong minister ulang ba to ya kan dia dengan sepet saya ke bahatam ban make sure ba kata kam ka jam jong ki brio jongi ki bateri menta ru kan keni num syak kan kinum do no ladai la ai makana kata ya kata maintenance kini outsource ki brio company berapa Mang bola kidan ki central office kiba outsource ya kini ki post ki bered mur ki food grade tene ki outsource ki ong by make sure ba fin board ekar sufficient policy tengi ong la kidan katu ni central government ki ba board te kan dan jinge ki misel ban board nomor kanir kawan haju ketika kadek employment kabang yakran ni kayo kami ojang te lada ka government ka stan on halor kata ka benta ban ong ba kam trekam they can create ke present nasa in future. Telra ki samna jungi kimi akam sigin lain. Tingyong once pelada hita ke government department they ban board baik ya ka sufficient policy. Mna ban violate. Tuang nakaliang kajing kran jong minister wong ba kita ki point ki ba ngan haban ya kran ba kilong valid ki point wong ba appreciate ya kata ba unsa pej ya kata kam kanang ba ka sufficient policy ka di ban follow.